Hello guys, this is nrao and welcome back to joto na Phrung YouTube channel. So ke phaide tino chongchi nai lifina video sta tini bo video soka no phnukhouh nai Brekhe chongchi ni PAN card status check khenai ne online video nomani topic so tese tina mono bo video sok phnukhouh nai chongchi ni PAN card ta apply khepaimo ni Yaugu chongchi ni PAN card on de hang yako abuna sione ni bo pandawo chong PAN card status check khenai meyo inke PAN card status check khenai asinke chong pa ha simeyo chini PAN card broso phaya on de ha reject de ha accept de ha pa ha chung simeyo but abo PAN card status check khenai ni bo pandawo ke non thio ke acknowledgement number na ho acknowledgement number ke bro mai nai ke no PAN card ta apply khepaimo ni Yaugu no ke acknowledgement slip mai khna aro acknowledgement slip bo pa ha ni khrukhouh no sang ka tho nai nai asinke no ni ke acknowledgement number mai ne acknowledgement number sui mo to abo number by kena ro noni PAN card status check kena ni inge PAN card status check kya singe chung simayo chini PAN card on dewa ong yako inge phali taw chung nai lena Brekhe PAN card status le check kya nai ake map process keni na taw chung mobile screen no nai nai grana PAN card status check kya nai ni ba pandawo nro puilawo no ni chrome browser ro mathang nai mon no nai nok na ainte chrome browser tongo ba modi kan non tempo non jan smartphone chrome browser tong na yang machango ke phaidi taw chung bo chrome browser ro hana bo chrome browser ro click yang boro khosanai taw open kenai e chrome browser khosa pai ke chont nama kenai boro type ke di boro suidi NSDL PAN status ni suidi NSDL PAN status ni suidi bodi ke NSDL PAN status ni supai mon Yaugu ke jan to lai ro symbol click kheye bono search ke di ke tawan search ke ri nai boy ro symbol click kheye inge search ke ha search ke pe ke chung sama nai sing nai naidi taw borok bama site thayo ke boro naidi ro bosa kathau ni status track search for PAN or 10 NSDL hintongo bosa kathau ni bo site no raw mathang nai ke phaji taw borok click he chong bo site do hana ke borok click he re ha click he pe ke naidi boro bodi ke page payo boro ke chong nama ke nai taw bono no no tor ke nai sa zoom ke boro ke chong nama ke nai naidi boro application type acknowledgement number okay bononi captcha code boro stauye submit makini inke boro mama kene taw chong puilawo application type nos kan select kerana application type mo bo select mo click kedi select mo click keri ha inke boro bo sakathaw ni PAN new or change request mo bono select kedi taw bono select ke ha inke boro ke noni acknowledgement number nai bo acknowledgement number bo acknowledgement number ke no bro mai ne nrao skang PAN card apply khepaimo no PAN card apply khepaimo ni Yaugu nrao ke ha slip mai na acknowledgement slip abo slip on ni acknowledgement number tongne abo ma number na naro boro stawi mari nai inge tawang acknowledgement number stawi nai boro acknowledgement number mo ke boro click kedi ke boro acknowledgement number stawi ha modi ke non acknowledgement number tongne total type su ka nai di boro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 digit modi ke noni acknowledgement number tonai ke abu mano boro stauri di staw packet mama ke nai jan to law bo nai di verify status of application to ke bo captcha code na naro boro staw mari ne ke phai to bo captcha fill keri ne a je boro sapa obre ke no abu dike same to same boro stauri di intai intai step back step abu dike stauri di ke tawang boro stauri ne F L about ma 7 ong na 7 type kenera no 7 gaud lai ke boke E ong na E 3W modi ke stop pai ke chunt mama ke nai yang no zoom out ke nai id sakatha ong ha PAN new or change request mo select ke ha inka bani tolaw ke acknowledgement number staw ha abo pai ke jan to law ke bo verification code stauri ha verification bo captcha code verification captcha code stauri ha inke staw pai ke bo submit mo click keri di ke phai to bo submit mo click keri na submit mo click keri ha submit mo click keri pe ke nai di boro totally pa ha je bini status ni PAN card nai di bo bini acknowledgement number ha PAN card bagrani mo bo nai di bodi ke to nai PAN card bagrani mo bo name mo bodi bai ko to एक category इनके बिनी status के बहुत से वो नहीं status of masa वो साथ zoom के तो नहीं वो your PAN card has been dispatched on 27 April 2021 by register or speed post
Ke bo naidi Bright Airway bill number of maro boro paha mention kheyaoh at the address for communication indicated by you in the application. The PAN card will be delivered in due time. Ke naidi bodi kheye bo bini PAN card tawo already so pai ha bini post ho bo 27 April 2021 speed post dikheye bini PAN card hoya ha inke je bini communication address ho abo bini PAN card so ye nai. Ke bo dikhe nrao noni jani PAN card status check khe nai miyo ke jan tola po nai dibo permanent account number bini PAN card number ho habo FF ke abo dikhe pam phnukhouh so ya boro 6N last ong nai bo dikhe bini PAN card number ke boma PAN card number tawo bini post office so ha jebung PAN card apply khepu ar je address rimo abo address o bini PAN card so ye nai. Ke bo dikhe nrao jani nrao ni PAN card apply khepaimo ni Yaugu nrao ni acknowledgement number bai kheye nrao ni PAN card no status check khe na ye tongmayu nrao ni PAN card on dang ha ong yakho ake nrao ni PAN card bro so khai ha nrao ni PAN card post office so de so ha so yakho pa ha naro status check kheye salbuyo nai tongmayu. So guys tinini videos basuno nrao bo videos sa samu chumro ma singke videos na like khini tapodi hetre channel sambo subscribe khini tapodi discount tre bodi samu chum videos ro maiso naini pau pandao ke tinile basuno katha grada nrao we malai phine tre discount videos so nrao videos no raisa mon ching katha yan jora nai tomon ba pandao nrao joto no khakchanga.